sve one koje bole uspoređivanja, nepravde i koji se često zapitaju zašto drugima ide lakše nego meni. Kako je dobar Bog čestitima, Bog onima koji su čista srca. A meni umalo noge ne posrnuše, zamalo koraci ne okliznuše, jer zločincima zavidjeh, motreći sreću grešnika. Nikakvu patnju ne snose, zdravo je i pretilo tijelo njihovo. Ne žive u mukama smrtnika, ljudske ih nevolje ne biju. Stoga je oholost ogrlica vratu njihovu, a nasilje haljina koja ih pokriva. Iz pretila srca izlazi opakost njihova, srce im se preljevaju ispraznim tlapnjama. Podsmjehuju se i zlobno govore, nasiljem prijete odozgo. Ustima na nebo nasrću, a jezik se njihov obara na zemlju. Zato moj narod za njima leti i srče obilne vode. Pa veli, kako da dozna Bog? Spoznaje li svevišnji? Eto, takvi su griješnici, uvijek spokojni, bogatstvo zgrću. Jesam li dakle samo ja uzalud čuvao srce čisto i u nedužnosti prao ruke? Kad sam primao udarce svaki dan i kaznu jutro za jutrom, da sam kazao, govorit ću kao i oni. Izdao bih rod sinova tvojih. Promišljak tada da bih spoznao, ali mi se učini mučno u očima mojim, sve dok ne nađoh ulaz u Božje svetinje, pa prozreh kakav im je svršetak. Zaista, na klizavu stazu ti ih postavljaš, u propast ih obaraš. Kako učas propadoše, nestaše, užas ih izjede. Kao što čovjek prezire san kad se probudi, tako ćeš, Gospode, prezreti lik im kada ustaneš. Kad mi duša bijaše ojađena, a bubrezi probodeni, bezumnik bijah bez razbora, ko živinče pred tobom. Al ću odsad uvijek biti s tobom, jer ti prihvati desnicu moju. Vodit ćeš me po naumu svome, da me zatim uzmeš u slavu svoju. Koga ja imam u nebu osim tebe? Kad sam s tobom, ne veselim se zemlji. Malaksalo mi tijelo i srce, okrilje srca moga i baštino moja, o Bože, do vijeka. Doista, propašće oni koji se udaljuju od tebe. Istrijebljuješ svakog tko ti se iznevjeri. A meni je milina biti u Božjoj blizini, imati sklonište svoje u Jahvi. Propovijedat ću sva tvoja djela na vratima kćeri Sionske. Meni je milina biti u Božjoj blizini.
Meni je milina biti u Božjoj blizini. Ali evo, doista, Gospodine, nije li ovo naša stvarnost? Čovjek ponekad gleda život i ne razumije zašto nekima ide tako lako. Baš kao ovaj psalmist kada je pisao ovaj psalam i molio. Ne razumije zašto nepravda nekad izgleda glasnija od istine. Ne razumije zašto se netko muči u tišini, dok drugi prolaze kroz život bez nekih velikih pitanja. I koliko se puta srce umori. Umori se srce ne samo od života, nego od uspoređivanja sa drugima, od gledanja tuđih puteva, od mjerenja vlastitih vrijednosti prema onome što drugi imaju, od te tihe boli koja nastane kad počnem mislit možda, samo možda je mene Bog zaboravio. Možda sam zaboravljena. Ali evo, ovaj psalam ne ostaje na tome, nego prolazi kroz to pitanje i završava u Božjoj blizini. Jer psalmista zna kako je divno prebivati u Božjem prisustvu, kako je divno osjetiti da je Gospodin tebi blizu. I za psalmistu to je preokret. I za mene to je preokret, Gospodine. I za mene to je preokret. Jer i meni je milina biti u tvojoj blizini. I možda nisam sve razumjela, shvatila, prihvatila, možda nisam dobila sve odgovore koje sam ti postavljala i ne zato što je moj život odjednom postao posve pravedan i na sve moguće načine, nego što si mi dao tu milost da se vratim tebi. Evo, molim te, Gospodine, sačuvaj me od gorčine. Sačuvaj me, Gospodine, od gorčine, sačuvaj me od uspoređivanja, sačuvaj me od zavisti, sačuvaj me od tog tihog otrova koji se u čovjeka ulijeva kada kad mi općenito svi gledamo jedni druge i počnemo gubiti svoju radost. Evo, molim te, Gospodine, ne daj da tuđi život ukrade mir mome srcu. Ne daj, Gospodine, da ono što ja ne razumijem postane zid između mene i tebe. Jer ja znam, ti me nisi zaboravio. Ti si uvijek blizu. I kad se čini da ti kasniš, i kad se čini da ja sam zakasnila, i kad se čini da ne znam kojim putem uopće hodam, ti znaš moj put. I kad ja ne vidim smisao, Gospodine, ja znam da me ti držiš. Ja uopće ne moram sve razumjeti. Dovoljno je da ti ostanem blizu. Jer kad sam u tvojoj prisutnosti, onda gledam tvojim očima. Moje srce ponovo gleda zapravo, ponovo vidi. I onda ne gledam očima usporedbe, ni očima straha, ni očima gorčine, nego gledam očima vjere. I zato baš biram ovu rečenicu večeras kao moju rečenicu. Meni je milina biti u Božjoj blizini. To je moje bogatstvo. To je moja sigurnost. To je moj mir. Amen. Ostanimo kratko u tišini.